Thokozani emakhosini, ngiyabingelela abalandeli. Namhlanje-ke nginesicelo nje la esincane. Ngizocela ngani zakwethu ukuthi-ke nike nifunde amadlozi enu, niwafunde amadlozi enu kanye ney'thunywa zenu ukuthi zihambisana nani ey'ntweni zokunisiza, zokuthi usizakale ey'nkingeni osuke unazo. Lazi idlozi lakho ukuthi lihambisana nomuthi noma lihambisana neyiwasho. Ungaze usebenzise into kanti idlozi lakho alihambisani nalo. Kukhona amadlozi ahambisana neyiwasho kuphela, kukhona amadlozi akuthinta kokubili iwasho nomuthi, kukhona idlozi elizwana nomuthi isiwasho singasebenzi. Kubalulekile-ke nokuhlola uma ngabe ufuna ukwazi ukuthi ikona kuphi okuzokusebenzela, ngoba kuyenzeka uthathe isikhafula sifike singakusebenzeli, ubone omunye simsebenzela kanti elakho idlozi alisifuni isikhafula, alufuni umuthi, lifuna isiwasho. Kubalulekile-ke ukulazi idlozi lakho nokuliqonda ukuthi ikona kuphi elikudingayo kuwena ukuze lizokwazi